Magrasya nga bakpo kaya katamuan. Yabe talak kaya katang panalangin, kaniting miso, din kapasalamatan yampang di. Mr. and Mrs. Danilo Lalian family, Mr. and Miss Eugene Balagtas and family, Mr. and Miss Benondo Carandang and family, Engineer Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Miss Remy and Seni Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Careon, Marwan and family, Mr. and Miss Florentino Mercado and family, Nelmia Lung and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Yanko Macapagal family, Rodel and Jennifer Romero, Remy and Seni Mercado and family, King Mendoza and family, Mara Clara Fatima and family, Kim Margaret and family, Dr. Victor Pacu Pineda, Raymond and Celia Alfonso, Bona and Jean Galura and family, Alexander Nicdao and family, Rosby De Leon and family, Lance and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elise Mercado Pasos, Mrs. Babylin Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Margarita Rosales Pineda and family, Marife Pineda Rivera and family, Moises Nino Pineda and family, MCFR Pineda and family, Edmund Sampang and family, Angeles Maganti family, Irene Rivera, Mr. and Ms. Danilo Antonio and family, Felipa Capili, Lagan Rivera family, Catherine Ismalobo and family, June Carlo Joseco and family, Jill Manangkil, Beth Laksamana, Ana Bayang Hipolito, Madeline Gomez, Lucy Cruz, Beng Chua, Mirna Hipase, Baby Aison, Marisa Narciso, Hani Arenas, Sally Capili, Francis Careon, Felipe Maningas, Maningas and family, Renato Gomez, Jenica Galoso, April Ann Jamson, Sikat Valyado family, Boyet Odette Dison, Lita Buan and family. Makanyan muna man yapit at panalang tam special intentions di Janet Terrado, Arnel Terrado, Abelardo Lourdes Silent family, Layan Macapagal, Yuan Inigo and Manuel, Caroline Gimotea, Rudolph, Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagom family, Juanito Palyasigi, Jed Rayleigh Lopena, Nicasio Lusong and family, Margarita Teresita Hinco, Alvin Grace Gabriel, Mr. Rene P. Menjola, Angelica Joy M. Belhica, Grace Palyasigi, Alan Selvitug for good health, Edgar and Reina Parmo, Titus Ana Marie Parbo, Con Nelson Parbo Jr., Angela Rica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Neri G. Balingit, Francis M. Malyari, Anari S. Bondok, Blessed de Guzman, Bing Castro and family, Edison Galoso, Joyce Ann Goloso, Herminia Trinidad, Melo and Sarina Briones, Rackmill, J.D. Jesse Crupena, Shaina and Luan Buens. Manalangin tamo mo naman parang malagwang kapaldanandi, Winston A. Cham, Danilo Batak, Sinorin Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo P. R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adrosian P. Manalo, Noli Lagamayo, Marinicol Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Feliciano Malig, Justin C. Pamisaran, Agustia Augosum, Felipe Maningas, Giancarlo Mendoza, Zenaida Belhica, Fernando Enriquez, Marcelino, Catherine, Eileen Lourdes, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Suncion, Angela Gintu, Gemaline M. Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Medi Cruz Soail, Luciana Hoven, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand I. De La Cruz, Faustino Ibarra Jr., Manolo M. Mercado, Odilo Escoto, Lolo Felipe Maningas, Vicky Macapagal, Rosvi De Leon, Ana Marie Alferor de Jesus, Araceli Sita, Estela B. Torres, Barbara Ann B. Torres, Danilo M. Torres, Celestine Babauta, Reynaldo Macapagal,
Graciela Mortel, Jacob Huichico, Roderick Hidalgo, Aldos P. Mercado, Mary Grace David, Ergad Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto and Ailey De Jesus, Raquel De Guzman Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista, Jason Fernando, Odette Buan, Rowena Arbas, Pichi Lusum, Conrado David, Lourdes Macpagal, Domingo Jimenez, Loretta Sapanta, Leonida F. Ramirez. Iabetana naman panalangin din donors para kung bulan ng Abril, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo Tony Cortez, Susan Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, Lourdes 2, Irene Rivera, Elena Flores, Santa Monica Parish, Our Lady of the Assumption Parish, Our Lady of Lourdes Chapel. Para kang kapatid tamong miyaon na bi, manalangin tamo para kanya langgang kapayapandi, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Feo Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Merlin Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasensya C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marcianen Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna, Bernardo Leonardo Macapagal, Onofre Cambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honavi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senaido Juan, Manuel Beltran, Teofilo and Pasensya Palyasigi, Marvin Sablan, Leonoria Lung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuason, Consolacion Rivera Yalung, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emiliardo Yalung, Ricardo Sinefesinya Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Estela Noli Lagamayo, Mr. Antonio P. Mendiola, Abel Y. Resido, Philip B. Cortez, Anacleta Capili, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo Lucia Galura, Bonen Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Maricrenzi Taruk, Among Sinson, Filimon Maria Katakutan, Benvenido Sr. and Sabrita Castro Rivera, Purita Y. Resido, Zenciana Malik, Alan Guzman, Luis Anleño Sr., Encarnacion Ernesto Villanueva, Marilina and Vicente Canlas, Lourdes and Felix, Renato and Roberto Manalang, Isidro Manalang, Teofilo Romandan, Pasita Gintu, June Trinidad, Sabina Viala, Dr. Antonio Pineda, Benito and Francisca Lusung, Filomena Talento, Ivy Alvarez, Anasita Galoso, Lolita B. Sapanta, Wilson Manansala, Estrella Concepcion, Gloria Carreon, Grace and Rafael Sr., Nilon Ramirez Flores, Cristino Rivera, Samuel Colo Barloso, Pablo Lusung, Rosalia Rivera, Modesto Lusung, Eltiquino Lusung, Teresita Mercado, Cristino Rivera, Rohel Calma, Virginia Romeo, Joseph Fanakpil, Edmundo Pineda Sr., Faustino Ibarra Jr., Claudio Rivera, Rosemarie Galang, Marvic Vicente Cristobal, Abundio Manzana, Angelita Salo, Henry Manzano, Abundio Manzano Jr., at ding sablang kaladuok ng Purgatorio, Talakad Tampo. Sakit ay
Ing lagi ng ipampo, ning anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kekaan timurin. Happy Easter kaya kayungan po. Pagmasusyan tayong mumuna ng Domingo, ning pangasubling mebye, ning Ginoo. Sisyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, pamakalulu, at kay kayo kapatad, imi kasala kong bina, kim pamiisip, pamangamano, ang pompamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nito, ipaniga po kanwa na Mariang kapilan man Virhen, karing sa Blanghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mo yupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo, o mapamakalulong pa, kingaldoy ti linupig mo ing kamatayan, at biglat meke kami ing pasbul ning biye alanganga, king kapaminataning anak mong bugtong. Pagkalubmusana king ikaming magmasusi, king ka-fiesta ning pangasubli ng mebye, ibayo na kaming lubos ning espiritu mo, ba kaming mga intulid, subling miye, kingaslag ning biye alang kapupusan. Itiyaduan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiye ang ponmagari kambe mo, king kametunganing banal na espiritu, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libruning dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ngaragul labage, ame palyari king mabilog a bansa ning Israel. Megumpo sa karin Galilea, kaybat na ning binyag a penaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makanano neng linanyan ning Diyos, king banal ay espiritu at king upaya. Ulinging Diyos at Chukeya, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap, at pakayap ya ka ring sablang inalipan na ning Diablo. Ngeni, ako ang ponding kayabe ko, testigo kami king sablang depat na king mabilog a bansara ding Udyo at king Jerusalem mismo. Angga king pinakure king krus, dapat king katlong aldo, pepasublian neng miyening Diyos at pepakit ni, king mabilog a balen, nune ka ring mapilan at testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni kami ring testigong deta, kasulumiya king pamangan at king pamaninum kaybat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami king balen na, at patutwanan karela, king ya ing tilduan na ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalita la tungkol kang Jesus ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatan na ning lagyuna, ing kapatawaran daring karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas sing lugod na at alanganga, ding memalen ning Israel, bustan sa biyanda, wagas sing lugod na at alanganga. Iti ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ingupaya na yang minye tagumpe, king kekatamong pamakilaban karing kasalang, kumate nunemye, ban ipasyag lang depat ning Ginoo. Iti ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese, ing ginuyay makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Iti ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Kolosas. Kapatad, may pasolbian na kayong mebe kayabe ng Kristo, inya kailangan nyo lang panintunan detang bage at syuka rin banwa, nung nuka rin niya Kristo at makaluklukya king banda ng wananing Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage at syuka rin banwa, aliwaring bage at syuketi king yato. Uling mete na kayo at ingbe angeni at syuke kayo,
makapanpanya king Dios kang Kristo. Dapot king oras ami pakilala yay Kristo, at iya ing biyayong tune, ikayo man mi pakilala kayong kayabe na, at akarake na king ligaya na. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O bininyagan, kaya kayo yang purian, ingayin ning kaya kayong kaligtasan. In Cordero, inatbusnoring tupa, at Kristong bukod alang pamikasala, sinot noring palpikasalak ning paana, imbiyang po'ng kamatayan milaban, at impamilaban e karaniwan akapupusan. I Kristo, in prinsipe nimbiye, meteyaman, mebiyang pasibayo ban mag-ari kapilanman. Kaya kami sabyan mo, O Maria, na anong ikit mo king dalan, ing mabiyetune pinlinubde king kutkutan. I Kristo kay bat nang mibangon, ikit keng mitnong kaligayan, ding angeles tilo ka rin patutu, telang pamburol alang laman karelang tuturu. Mibangon ne, Kristong kakong kapanayan, karin Galilea, karin pakitabman. I Kristo, tuneping balutana, iba't king kamatayan, mibangon niya. O magtagumpayari, pakaluluy pakit kaya kami sa banbayong biya kamtan mi. Amen. Alleluia. I Kristo, mi sakripisyo ne, para king kaya katang kaligtasan, magmasusita mong mitnong tula king Ginoo. Ingino mantabe ya kaya kayo, At kaya kan timurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Kabod mispakya ing munag king alaya, kanita mismong mumunangal do ning parumingo, ding babayi mintala king kutkutan, daralara ing pagbalsamulang pagbalsamudang singkapan da, disdandaning makarusog ing batong takap king pasbol ning kutkutan. Inya kay babalawos dang linob king kutkutan, dapot eredis nan karining bangke ning Ginoong Yesus. Kabang mikunot-kunot lang mimisip, nung nanoing sukat dang daptan, linto nalakabot king arapan da, ringaduang lalaking makagani king imalan, amakasilo king kaslag na. May ngatakutan la, at migsubsub king gabun. Dapot dingadwang lalaki ngarang migsalita karela, bakit paninto na nye busal daring mete ing mabye. Alayo keti, sinublineng mebye. E yung atatandanan itang sinabi na kaya kayo kanitang atsyupakarin Galilea, kinging anak ning tao, kailangan niyang manabo karinggamat daring taong makasalanan at ipako reking krus. At king katlungal do, mibangon niyang pasibayo, kanita harapin aga na ka ring babayi, itang sinabi ng Jesus,
inyang ding babayi, dinatang lang ibat kingkutkutan, pemalitarangan iting sabla karing 12 at karing sablang aliwapa. Ding babayi ilapin di Mariang Tubo Magdala, Iwana, Mariang Imanang Santiago, at ding aliwapang babaying Kayabera. Ilaring may malita kaniti karing apostol. Dapot ding apostol inisip da king guni-gunira mo ring babayi itang karelang pamalita. Inya erala penwalan. Pedro makanyan man pupulay ang mintaking kutkutan. Sinuklab yaking pasbul at linawi yakilub ning kutkutan. Alayang ikit nunemo ing sudaryong linen, apemalot da king bangke. Kay bat nanito, minuli ne, at magtakaya king mga palyari. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. At tamo king panahon na ning pangasubling mebye. Inumpisan tayo king Kwaresma, ngeni panahon na ning pangasubling mebye, ing bisagra da rin ning adwa, ukdu, yapin ning Semana Santa, at itang banal at triduo. Continuum lapu ring adwa. In Kwaresma at pangasubling mebye, Lent, Easter. Meteya, sinubliang mebye. 40 days na ning Lent, 50 days na ning Easter. Pero kamatutwanan at luyang aldo yung milyari ni. May kasakit siya, mete king katlong aldo, sinubliang mebye. Ot kakahaba na ng selebrasyon tamo. Kasi ining misteryo ngay ni, as neng kalalam, pwede tayang paghugutan, pagkabye, at pamanintindi. Nung lamenta mo, i-express tayo ning, papasyag tayo ning kakatamong kasalpantayanan, karing niyayaliwang simbolo. King metong ay altar, at chuyay krus, at chuying ginong sinubling mebye, at chuying kamatayan, at chuying biye alanganga. Kristo lang pareho, ating simbolo ng Kristo, yapin yung sulu ning yato, yung sala ning yato. Ating sala ngayon, di na nakatamong pamanintindi, kaya kakatamong pamigunam, at ing pigunaman tamo ngeni, ing katutwanan ning pangasubli ng mebye ning ginutamong Yesu Kristo. Meteya, wa. Sinubli ang mebye, totoo, wa. Ating historical proof kanita, wa. Ating missionary proof kanita, wa. Ating personal witness kanita, wa. Ing ebanghelyo ngeni, oreta rin babanggitana. Ing mumuna, ing kutkutan ayalang laman. Ing kakadwa, ding babaing megdaldal. May malita, king ikid. Ing kakatlu, Pedro, meglingad kaya, meg-level up ya. Nung lamentala rin, karanasan lang pangasubling mebye. Karanasan lang manibat king lungkut, mi pamalinola. Karanasan yang atin lang ikit, kinalat da, libutad ning alang kapanwalan deng belitanan da. Karanasan yang Pedro,
mag-level up ya, king kayang pangatao, kasalpantayanan, at pamanimuno, king Santa Iglesia. Lawentala rin ng atlong areni, mumuna, dening babae, Maryang Tubo Magdala, Iwana, Maryang Imanang Santiago, at iluwapang babaying Karayabera. Dakala siguro. Nanong gewara, kaugalian kanita ing balsam wande ing mete. O neng ing kutkuta, no? Imagine niya po ini, kuweba ya. Makatakapyaken, maragula batu. Siguro kasing size ng ninyo at 20 at mabilog ya. Makatakapya alang ventilasyon keng kilog. At kailangan may ing 4-5 katao para itulak may batu. So mintala rin ng babay, balsam wande, malungkot la. Mete yung ginura. O ite yung karelang panamdaman. At ingasahan da, hakit din ginu, mete. O neng nanong ikit da, makarusog yung bato. Alayo yung ginuking kilo. O ining mo munang prueba, historical proof ning resurrection, the empty tomb. Nung munta kayo king sementeryo ngeni, payaspakyo reng panchundareng pengari yu kamaganak yu, at akit yu alalang laman. Nang panmandaman yu, ipinakore. Kingwado ring alahas na. Lakwas kang lungkot at masora po. Payaos kang pulis. O iting asahan dareng babae. Pero in karanasan lang resurrection, itang karelang lungkot, miyalilan tula. Pagkamangha, uling ating linip, pepalto karelang adwang lalaking asnong kasala piblasan. Ot panintunan niya ing mabye karing mete. The second proof ining dimdamda ing kapanuwalan anghel la reni. Pepa malino na karela karening babay mabyeya ing gino ing pantunan nyo ing mabye aliwa ing mete. Makanyanyang magpalino ing ginutamong Jesucristo ing Dios ing lungkot elilanang kapanuwalan at tula. Paulina ning alayang laman ning kutkutan midusuging bato. Kasi nung eme idusuging bato at karinya ing mete ang ganaking mulokyo. May nakit na kong mabanglong kutkutan. Siguro ka rin parumenggo. Pero kabang mayag na sila, bubulok la rin. Mamaw. Pero anyang midusugya ing bato. Linwal ing bulok. Midinan fresh air. Ita mo naman ing karanasan ning pangasubling mebye, ing empty tomb, fresh air, alayo ing bangke, sinubliyang mebye, ating bayong biye, yapin ing ginong sinubling mebye. Kakadwa, oy ning metong panibatanan ning kapanayan tamo, deng anghel, dening adwang lalaki, pepaganakara, karening babay. Yuwata tandanan, ing sinabi na, anyang atsupaking Galilea,
king ing anak ning tao, kailangan niyang manabo, karing gamat daring taong makasalanan, ipakure king krus at king katlong aldo, mibangon niyang pasibayo, eyo atatandanan do, dening babay. From a loss of memory to remembering. From confusion ng milyari king Ginoo alayo to enlightenment, wapin. Sinabi na, from mere words to promise fulfilled. O ining sinabi na, ngini maliliari yo, matutupad yo. Anyang atandanan do, dening babay nga reni. Ing sinabi na ning Ginoo, nang gewara, minuli la. Pintalan ring aliwang kayabero, pintalan ring apostol, belitanan dala, king karelang aranasan. Oneng, edo penwalan. Bakit kaya? Uling babay na. Pakiramdaman niya yung sasabihan ng Ebanghelyo tungkol kareng babay. Dapat ning apostol inisap do, king guni-gunira mo ring babay ito, yung karelang pamalita. Guni-gunida mo. O ba't kaya makanyan eh? Gustong ding babay ilang kakatak, at nalapanwalan. Ilang babaying may malita, kingaranasan da edo penwalan. And yet, pe malita da. Ing misyon da, maging talapatutu, ing pamaging talapatutu, magumpisaya keng pamagsalita, keng ikit da, keng aranasan da, alayong Ginoo, sinubliyang mebye kalupanan ning sinabi na, oy teng pamalita da. Ipamalita yan, maskina, ing mabilog ayato, bisang maniwala. Uling oy teng karanasan da, rening babaye, mi pamalinawan la, karing amano na ning Ginoo, at oy teng pepatibe, keng karelang kapanwalan, keng karelang ikit, keng karelang karanasan. Itang kapanwalan na ito, pepatibaya ni, ing karelang pangadisipulo, anting talatuki na ning Ginoo. Anting talatuki na ning Ginoo, ing misyon na ning balang metong ipamalita ni, ipasyag ni, ing mayap a balita. Manwala ka o ali, hanggang manwala ka, ibalita ko na ing ibalita. Makanyan ing gewada ring babay. So, ating paghasa, karing taong maniwala, aila ing mamalita, king mayap a balita, mas kinano yang panahon, mas kinano yang kondisyon, mas kinano yang kabilyan. Ing kakatlo, San Pedro, anyang damdaman o rening babay, milay iyang mintaking kutkutan. Nanggewa na, minmulaiya, sinuklabya, king pasbul, linawe ya kilub, ning kutkutan, alayang ikit, nunemo itang linen, alayo ka rin ng bangke. The same ikit da reng babay, ikit ng Pedro. Kay ba't minuli ne? Pero kabang mumuliya, magtakaya. Memang haya. Ing amazement, panibatane, umpisane, ning malalam akapanwalan. I Pedro, meniwalaya. I Pedro, magduda, meglingad kayo, magumpisangini. At o ining karanasan ng conversion, o ining karanasan ng sinubling mebye, manibat king denier, maging firm believer,
and leader ding apostol, ding mabilog a Santa Iglesia. Bakit? Ing karanasan ning empty tomb. Ing karanasan alayo yung Ginoo. O ba't mo may ko yung Ginoo ene pa delay tang kayang balabal? O nung pena ko deman o demo delay tang linen. Ali, metong yang prueba ito king ikit ng Pedro, king tutuyang sinubling mebye ing Ginoo. Ipanalangin tamo kaniting panaunan ning pangasubling mebye ning Ginoo, king maging talapatututa mo, king katutuan na ning pangasubling mebye. Makanyan mo naman, ipanalangin tamong pasublian na katamong biye. Balang penandit ning biya tamong daranas tamong kalungkutan, maging masaya tamo. Neng daranas tamong pamagduda, kayang kasalpantayanan tamo, tandanan talaring amano na ning Ginoo. Deng pengako na. Ing pangasubli ng mebye, katuparan ning pangako ng talakadyang pasibalo, kay bat na ning katlungaldo. Itamo man, uling maniwala ta kayo, talakad at talakad tamo. Mekad misubsub tamo, malambat tamong masugat, pero italakad na katamo. Talakad tamo. Subli tamong biye. Nung namon man pagpamagduda tamo, malino, adwan tamong di na nakatamong kamalinawan. Karanasan niyang pangasubling mebye ita. Nung nanumaning kabil yan tamong eni, agkatana katamong manimuna, king pamipatutu at mag-contribute king kakatamong kapulungan at balayan. Ban kanita kapamilatan tamo, dengaliwang daranas kamatayan, sublilang miye. Ganipugang panan tayo, ing pamibayo, karing pengako tamo, anyang mabinyag tamo. Kay ba't among migbayong baptismal vow, bendisyonan da kayong holy water, potang kayari na ning misa, edan ako bendisyonan holy water pota, madilu kayo. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, itamo man mikot-kut tamo, kambe ng Kristo king binyag. Ban kambe no, mibangon tamo king panibayong biye. Ngening miganap na yung kapag masusyaning Kwaresma, ibayo talang miyuman ding pangakong miyapse, kanitang megabinyag tamo, inyang sekwil tayo Satanas at pengako tamong sumuyong tapat kang Kristo, king banal, king kayang banal a kapulungan Katolika. Uli nito, makibat kayo pong masikan Sa sakwilyo yung kasalanan ba kayong miye king katimawan ding anak ning Diyos? Opo, sa sakwil ko. Sa sakwilyo ing pamanamuyot ning dewakan ampon paim burisan yu ing pamagari ning kasalanan? Opo, sa sakwil ko. At paim burisan. Sa sakwilye Satanas ay paning kasalanan ampon prinsipi ning karalumduman? Opo, sa sakwil ke. Sasalpantaya kayo king Diyos ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ampon king labwad. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo kang Jesucristo, anak ng bugtong, at ginuta mo amibait kang nuan a Mariang Virhen, mi pako king krus, mete at mikutkut, sinubling mebye at ngeni makaluklok king wananing ipa, ning Diyos ipa. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king banal Espiritu, king banal kapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad ding kasalanan, king pangasubli ng mien ning katawan, ampon king bie alanganga. Opo, sasalpantaya ko.
Ing Diyos ay paning ginutamong Yesu Kristo, pigkalaman nakatamong panibayong pangabait, king danom, ampon, king banal ay Espiritu, at pepatawaran ding sablata mong kasalanan. Papanatilian na katamo naman sana king katapatan, kang Yesu Kristo ang ginutamo, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo king Diyos, ipanglubos mayupaya, ing anak ng bugtong Yesu Kristo, ang ginutamo, king pangamatayan na king krus, sinintang na ing kamatayan, at king pangasubli ng mebye, pigkalub na ing panibayong biye king yato, nga tamong makibat, Ginoo, pagramdaman mo laring panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakramdan mo laring panalangin mi. Para karing pastol ning banal a kapulungan, baning Ginoong sinubling mebye, tayran ang pampanimunan nala, king kapamilataning banal ng Espiritu. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo laring panalangin mi. Para karing sablang kalupatamong tao, king mabilog ayato, baning kapayapan na nitad ning Ginoo tamong sinubling mebye, karing apostol na, mabiye mo naman karela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo laring panalangin mi. Para kay katamongan sabla, batamong manatiling tapat, karing sumpanin pangabinyag tamo, at miras king kakarinan banwa, anong numinunay Kristo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo laring panalangin mi. O Diyos, king kapaminataning kamatayan ng anak mo, pigkaluban mo kaming kapanayan king biya langanga, pagkalub mo naman sana king kapaminataning kayang pangasubling mebye, pakyabutan mi itang biye paninasan mi, king uli na namang Kristong ginumi manggaman king alanganga. Amen. Tayo
Manalangin kayo kapatid, baling kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapanes sana ng Ginoo, iting daon karing gamat mo. King kapuri ang poin kaligayan ng lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malaguday pami, iti sanang sakripisyong panibataning bayong biye, ampon pagkabiye, para king banal a kapulungan mo. Matulami sanang tanggapan, kaya kaming magmasusing miptong tula, king pangasubli ng mebye. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabe ya kaya kayo. At kekan timuri. Itasyo la ring pusoyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Ing puriyan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man o Ginoo. Lalong-lalo na kaniting kayaldawan ami yayin yay Kristo ing Paskwami. Ampat ying tune kordero amilalako king kasalanan ning yatu, aking pangamatena king krus, linupig na ing kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, sibli na naman ing biyemi. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa ating metole langan matampanakang pupurian uling king kapaminataning anak mo Yesu Kristong ginumi at king upayaning banala Espiritu pagkalaman mong biyeing sabla layon pabanalan mo alakang tuk ng mititipon king banala kapulungan mo ban kanita manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbog no ing dalise daon miyang pangyo king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinito o Ginong Diyos, kaniting kabanal-banalan na yaldo, pagmasusyan miya ing maligayang pangasubli ng mebye ng anak mo, at mitutula king mayupaya ng tagumpe, babaw ning kamatayan, inyangin ni ngaming mapakumbabang manalangin, ipalukob ampon pabanal mula king Espiritu mo, reting ayin na darala ampon daraon mikeka, ban magawalang katawan ng pondaya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amen nabilin kaya kami king pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, kaya pasalamatan nakat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngano, kunan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang naiti karing disipulo na nga na, kunan niiti ikayo nga at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang ponalanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing makaligtas ng pamaylasa ang kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ing pamaytas na banwo, layon makasadyang salubong king kadwan ng panyatang, darawon mi ake kabilang kapasalamatan, iting mabye ang banala sakripisyo. Balikdan meng mit mong pakalulu ing ayin ning banala kapulungan mo, at kilalanan mi ing midawon king bieno, paulining sakripisyo ning kamatayano, biriyan mo kaming misut keko. Pagkalam mo sana, king ikaming mipasiknangan, king katawan ng pondaya ning anak mo, ing mikapnuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keko, at papaliyarian na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo, muna kambening Nuana Maria, kapilanman Virhen na induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo no, kambering nuan mong apostol at maligaya mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming merinang kasaupan na lang patanat, king arapan mo. Ipaiti sanang ayin ning pangasut mikeko, pasulungan na ing kapayapan ampon kaligtasan ding sablaking mabilugayato, pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banal akapulungan mo, akasalukuyan maglakbeke tiking yato, kambening talasuyo mo i Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banal akapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo king anak mo. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Pakaluluan mula at mga tipunan ding sablamong anak nula paman makasawot. Ding kapatan ming mayangon na biye, at ding sablang kaya kami matula ampon memo na kaya tiking yatu, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong langanga, king kapamilatalang Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yatu, ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambena ampon kayo, kagum ning banal na Espiritu sablang parangalampon ligaya kay ko, Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Gabos mo kami king sablang baroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaling pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamalalipan ning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng panpagsadyan mi, ing panyatan ng mit mong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya kayong kariyan, ating kayo pa yan, ang poing ligaya, manggaman king alananggo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na kaning apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan din kasalanan mi, no na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon may pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Bakit tamong ining may kakametong tamok king kapayapan mo? Yung kordero ng Diyos niya yung milalakoking kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayawos para makisulu king apuna na ng Ginu. Ginu, ekmat lampang tanggap keko, dapat ikyas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O maganakang ipami, lingusan me king alangku pasalugod ampon ganakamo, ing banal akapulungan mo, ban king pamibayo na lub, king kapaminatan daring misteryo ning kaligtasan, at pangayin tulira ng kamtan, ing ligaya ning pangasubling niye. Itiyadoan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin ning jubileo, itamungan. Ipami at subanwa, ing kasalpantayanan na pigkalam mo kay kami, king kay kang anak Yesu Kristo, ake kang kapatad, at ing apining pamikalugod, ake kang pepalablaban, karing puso mi, king kapaminatan ning banal na Espiritu, gisinga na sanang pasibayo kay kami, ing nuwa nakapanayan, para king panyatang ning kay kang kayarian. Ibayo na kami sana ning kay kang grasya, ba kaming maging alang pagal at alapangambol, ding bini ning maya pabalita, dati sanang bini ibayura kami kapilubluban, ikaming ketawan ating meto sikluban, king pihong pamanenaya, king meto nga bayong banwa, at meto nga bayong yatu, potang melupig nala ringupaya ning dewakan, ing kekang ligaya sunlag neng alanganga. Ing grasya ning jubileo gisinga na sana kay kami, ikaming peregrino ning kapanayan, ing pamagdulap karing bandi ning banwa. Iti mo namang grasya, ikalat na sana ing tula ampon kapayapan, ning kekeng talapagligtas king mabilugayato. Kekeng Diyos, nuwa na ilanganga, miyabye ing ligaya at kapuryan, manggaman king alanganga. Amen. Makuyad mong kapabaluan, kaya pong May 4, datang yang formally keni ing tutuking rector, Father Fernando David, tao ya keni king Betis. Kanita ko lang endorse kaya, deng rectoral council, ang papang finance council, at i-turn over deng miyaya yung dokumento, inventory, pondo, na ning shrine. Kukumbiranda kayo keng May 18, Sunday, 5 p.m. Kanitaya po ma-install Father Fer David anting Asol Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes Rector. Po, magumpisayang 5 p.m. ito at kay ba't kanita tukuya ing misang 5:30 anuno ka rin yan ing manimunang magmisa kitang Sunday Mass ay ito kay May 18. Si Claude kay Pungeni para king panalangin king Berhening Lourdes. Panalangin king Berhening Lourdes, itamungan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakan dalang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwaning pamaminatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kaya dwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakira kaya ko king kaya kang ligaya. Amen. Ipami at sukaban mo misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi king Aldo, ibiyem mo kaya kami king Aldo ngeni, at ipatawad mo kaya kami ding salami kaya ka, ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisawal king tukso, nung ikabos king Marok. Amen. Bapa Mariamit mo kaking grasya yung ganong Diyos at sukeka, nuwan ka karing sablang babay at munya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan,
ngayon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Ang timoy sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman king alananga. Amen. Ingin umantabe ake kayo, At kekan timurin. idukuyo laring buntokyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, kaniting solemning pamagmasusi, king kaligtasan, at malugod na kayo sanang ilisya, king sablang panganib, ning pamikasala. Amen. Amen. Ngening iya, biryan na kayong sibli, king pamangayong tuliran, king biya alanganga, king kapaminataning pangasublian ng mebye, ning anak ng bugtong, pagkalub na naman sana kaya kayo ingablas ning biye alang kapupusan. Amen. Ngening ikwayo lang gimpanan dingaldo ning pamaylasan ning Ginoo, at ngening magmasusi kayong mepnong tula king fiesta ning kaligtasan, pangaintuliran nyo sana, kambe na naman ning saup na, ing miras kambering pusong mangap nung tula, ketang kapagmasusyan, king alanganggang ligaya. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa, ting Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya. Ha ha ha.